Molokoloko wa diteraka tsa metsi tseo di rebolelang baagi bao ba nang le kgwetlho ya metsi fela bao ba fitlhelang mo dithepeng ba ngongoregela ntlha ya gore ga a phepa go ka nowa. Seo se dirile gore Thabiso Makunyane le modiri ka ene ba simolole kgwebo eno ya go phepafatsa metsi. Entse re purify metsi a kry ke reverse osmosis go na le ditšhila tse re di bonang mo lende re dira tse le video to bontsha le batho gore ene metsi maidio a kere banong a ya mo gazing mo mading mo so ke le gore re bone gore ne there's a need fela ne batho ba kere metsi a matlere. Bangwe ba ba jaaka Makunyane ba re ke ka ntlha letamo leno la polokelo ya metsi lena la tladiwa ka metsi e le go leka go bona gore a le itshetlegile sentle fela go fitlhetswe le na le matsapanyana. As soon as the reservoir can be emptied, the teams can be able to finalize that work, and that reservoir should be able to deliver water as required to the community of Refilwe. Molaodi wa setlamo sa kago ga a batla go tshwaela fa pele ga kamera fela ba amogetse gore go na le tiro eo e santseng e batla go baakangwa. Molemo wa SABC News, Cullinan.